sa ringkunada. Puon kay do sa gungunyan. Minaanduyog sa mga namamanwaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa tuyang tamang oras, 5 minutos makalampas ang alas 8 nin pagkaaga. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. May init na balita at issue, tatalakayin, bubusisiin, susolusyonan ni Manoy Wilbert Lee dito sa Ulat ni Manoy. Ito po si Manoy Wilbert Lee. Dahil sa pagbingi-bingihan at kawalan ng aksyon ng Department of Health sa paulit-ulit at matagal na nating panawagan ng mga dagdag na benepisyo mula sa PhilHealth, dinifer natin o hindi inaprubahan ang panukalang budget ng DOH hanggat hindi ito nakakapagbigay ng komprehensibong plano kung paano ipapatupad ang mga hinihingi natin para ipagkaloob ang dekalidad na serbisyong kalusugan sa lalong madaling panahon. Seryosong usapin ng kalusugan, buhay ang nakataya dito. Maninindigan tayo hanggang dulo dahil laban ito ng bawat Pilipino. Dagdag na PhilHealth benefits, libreng gamot at pagpapagamot. Gawin na natin. Hanggang sa susunod na ulat ni Manoy Wilbert Lee. Niyog. Alam niyo bang maaaring madagdagan ang inyong kita sa pag-intercrop ng kakao at kape sa inyong niyugan? Ito ay ang proyektong Community-Based Farm Enterprise Development Project Coffee and Cacao Intercropping sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act na ipinatutupad ng Department of Agriculture High Value Crops Development Program sa pakikipagtulungan sa Philippine Coconut Authority. Layunin nitong gawing makabago ang industriya ng pagniniyog sa bansa upang mapataas ang kita ng mga magniniyog. Ano ang maaari mong ma-avail sa proyektong ito? Expansion of coconut coffee and or cacao intercropping, rehabilitation of existing coffee and cacao trees, at establishment of coffee and cacao nurseries. Papaano? Kailangan lamang na ikaw ay rehistrado sa National Coconut Farmers Registry System at Registry System for Basic Sectors in Agriculture, miyembro ng asosasyon o kooperatiba na PCI accredited at may geotag ng inyong farm area. Ang cacao ay mainam na intercrop sa niyog o saging sa loob ng 18 buwan ay mamumunga na. Kaya nitong mamunga hanggang 25 taon. Malaki ang demand nito sa buong mundo dahil ito ay ang pangunahing sangkap ng tsokolate. This Sunday Mass is being brought to you live through the facilities of RPN DZKI Iriga, direct from Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. For glory to our Lord Almighty, for His divine grace, mercy, and protection for us, through the intercession of Our Lady of Peña Francia on her centennial coronation celebration, offered by the following Mass sponsors: Architect Alvin Alba Villan and family, Nabua Camarines Sur. Mr. and Mrs. Pedro Longasa and family, San Francisco, Nabua Camarines Sur. Mr. and Mrs. Hernan and Jane Centillas and family, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Abelardo and Claudette Tiham and family of USA. Mr. Ray L. Dorosan and family, Zone 2, San Vicente Sur, Iriga City. Mr. and Mrs. Junjun and Jocelyn Tiapo and family of USA. Mr. and Mrs. Hansel V. Mago and family, 301 Zone 2, Santa Cruz Sur, Iriga City. Edgar Tanchado and family, San Esteban, Nabua, Camarines Sur.
Batican Band and RB Tech, owned and managed by Honorable Batik Rica Frente, Barangay Kagawad, Lordesiang, Nabua Camarines Sur. Honorable Olpiano P. Duran Jr., Municipal Councilor, Nabua Camarines Sur. Casa RBO, owned and managed by Honorable Ray B. Orante, Barangay Kagawad, Gurong-Gurong, Nabua Camarines Sur. Ocampo Family, San Isidro Poblacion, Nabua Camarines Sur. Gelato Gia in Gia's Cafe. Love in a Cup, Love in a Scope, only at Gia's Cafe, located at Apo Drive, Naga City. Honorable Roman Guailen F. Ladao Jr., Municipal Councilor, Nabua Camarines Sur. Wendy Keaton and Family, San Juan, Iriga City. Mary Jean Quatsin Catalon and Family, Black 1, Porok 13, South Daanghari, Taguig City. Josie and Isabella Benjamin and Family, Alaska, USA. Mrs. Corazon C. Cabañas and Family, na Anunciacion, Iriga City. Ernesto A. Tario Jr. and Joyce C. Tario and Family, sa Nicolas, Iriga City. Miss Lorenda Sadang and Family, Pasig City. Mr. Jerry Ocampo, General Manager, Nabua Water District, Nabua Camarines Sur. Engineer Philip Bitaw, Branch Manager, Tubig Nabua, Nabua Camarines Sur. Honorable Alden Galyarte, Municipal Councilor, Nabua Camarines Sur. Reception Family, care of Mr. Mario G. Reception, to pass proper, Nabua Camarines Sur. Mr. and Mrs. Carlo Jose and Lorely Agustin and Family of Bahrain. Mr. and Mrs. Celso de Manarig and Family, San Roque, Iriga City. Anne Romero and Cheryl Adel, San Agustin, Iriga City. Mr. Carlito Oliva and Family, San Juan, Iriga City. Andre Blanco and Family of Madrid, Spain. And Reverend Father Dan Aguilar, Parish Priest, Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. To our valued mass sponsors, may the perpetual protection and eternal blessings of the Lord be with us now and ever. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Charm makapul sa tiyan. Walang amoy kulong kahit sabay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm makapul sa tiyan. Walang amoy kulong kahit sabay sa loob. Makapul sa tiyan. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Kung palumit man siya, Hello Bright Bar Blue. Isang labanan yan, Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Kung palumit man siya, Hello Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga
eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 smart dishwashing paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling yung sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 to ta. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mga karonda, madangog na sa programa Barreta Asin Platica ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Mga tugang, Diyos marhay na aga po sa Sendo Gabos. Pet sa 25 kita kan bulan na September, aldaw po kita nin Miyerkules. Na paghuna ko, Oktubre na. Pero nagpapara madali kita kan panahon na. Kaya linalabo-labo man ang pagpalangkaw kan taripa sa singil sa kuryente digdi sa Kasoreko 3. Mo nga yan, di ka mo para madali kan panahon. Ang pagpalangkaw mi nga, napapanahon. Iba niya to sa lado technical si Chabi na Obra, sa information si Don Cabrillas. Sa transmitter si Chief PSD Jimmy Guanzon, sinman si Engineer Abilindon Toralio. Ana sa muyang chief technician Duang Chip. Bikan aki ko ano ngayon takadakol tanod digdi sa Santiago. Pabaya siya na niya ko yan ta garumay okasyon. Nahiling ko sa rong kagawad. Na apelyido na karyo ang bansag Baduya. Meron niya ako full force ana barangay Tanod kan Santiago digdi sa syudad kan Irgangon niya na pagkaldawa nga naka-uniforme. Inagray na kun arog kayan an mga tanod sa barangay confirming full force tapos naka-uniforme. Tapos tol-tol ang pagtanod bakong an kamot ng barabara. Ay mo aram kun pagpapasabaton sa auto o papupundon. Minsan, ibang tanod na resa ko. Tapos biglang nagilid. Papapundo rayaon sa gilid. Dapat sa tao kamo kan pedestrian lane. Taday man kamo kan bubudalan. Kulan ka, so nga abuton kan
motorista na mambudal dyan sa tao kan pedestrian lane, tanod pa. Hindi kung tatanga-tangaman, iba kayang tanod. Pwede talagang budalan kung salaan pag traffic. Minsan may mga tanod man po na daitataw kan gigibuhon. Basta sanang binubugtak na tanod, basta magpapundo an aram, magpaabanti kan behikulo, magpabalyo kan mga estudyante o kaya mga senior citizen, asin iba pang mga kababayan niya to. Kaya dapat saraon man ang mga barangay tanod minsan pati natutuyawan ang iba kaya nga barangay tagay pag sa baso nga nagtandos na ka mga kamot, lalong-lalo na nga kung may mga okasyon. Yan lang kung arog na po kaya ang barangay tanod, maluyang tanod. Mag-arog kan dapat pirming ipainom sa labat. Minsan makonsuelo man ang mga tanod kundi kung turog man sa pansitan, ano ba? Siyempre ang apektado kan si kapitan dayong nagparako akan mga tanod. Digdi daw kita sa reminders on filing of certificate of candidacy or showant to COMELEC resolution number 11045. Date of filing October 1 to 8, 2024, 8 a.m. to 5 p.m. including Saturday and Sunday. Man sa mga kandidato, Certificate of Candidacy downloadable at www.comelec.gov.ph. Printed on long size bond paper back to back. Tapos prepare 7 copies, 5 copies for submission to COMELEC. File, receiving copy included. 2 copies for notary public. Tapos, completely filled up, right NA on items not applicable to candidate. All copies must be originally signed by the candidate and notary public. Apex passport size photograph taken in the last 6 months on each copy of the COC. Apex 30 pesos worth of documentary stamp on a first copy of COC. Write the documentary stamp tax number on the remaining copies of the COC. Tapos, certificate of nomination and acceptance and prescribed form completely filled up and under oath. 5 copies with original signatures of the authorized signatory of the party. Notary public and the candidate must be attached on the COC for submission to COMELEC. Kuya pa na pagrumdum kan COMELEC, incomplete COC will not be accepted, received. No documentary stamp attached, no original signature of the aspirant, not notarized, no signature of the notary public, incomplete address, no photograph, not completely filled up. Yan po ang reminders duman sa mga ma-file kan sa indang Certificate of Candidacy mga kandidato sa lokal maging sa national. Kaya hanggang sa nakamong October 1 to 8 ang COMELEC bukas magsabado hasta Domingo. Alas 8 nin pagkaaga hasta alas 5 po nin pagkahapon. Ana pangapuda na yan hali mismo ki Attorney Cinderella Pereras Lozano ang COMELEC election officer kan siyudad nin Iriga.
Tapos inipang ipinaabot sa Tuya, lapit sa Philippine Science High School, Bicol Region, Campus and Rinconada, Pisay. Parents. Mismo yun sa Department of Science and Technology. BFSI Scholar, Tulong Dunong. Digdi po sa Rinconada, dyan mismo yun sa Erga Central School, poon October 5 up to 26, 2024. Every Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Iguan and pre-tutoring sa Laugan 4 na Sabado. Application for Philippine Science High School 2024 National Competitive Examination for school year 2025 up to 2026. Criteria for eligibility. The current grade 6 school year 2024-2025 elementary pupil from a duly recognized school by the Department of Education who meets the following criteria is eligible to apply for the PSHS National Competitive Examination. She must has a final grade of 85% or better in science and mathematics, evidenced by the student's report card. If the student's grades in science and math are below 85%, then she must provide evidence that she belongs to the upper 10% of the batch. A Filipino citizen with no pending or approved application as immigrant to any foreign country. Not be more than 15 years old by June 30, 2025. Has at least a satisfactory rating on its equivalent in his/her character rating in his/her report card on school year 2023-2024. Has not previously applied for admission in PSHS and preferably in good health and fit to undergo a rigorous academic program. Hindi ko pang masabing rigoroso Interested student applicants to the Philippine Science High School may apply directly to the nearest PSHS campus, DOST regional offices and provincial science and technology offices, or apply via online platform through https://nce.pshs.edu.ph. Application requirements: walk-in applicants. Fully accomplished application form download at https://pshs.edu.ph. Incomplete form will not be processed. Present 1x1 ID pictures. Non-refundable 300 pesos processing fee for private school students based on the applicant's grade 5 school. Free or no processing fee for public school students and students with full scholarship from private schools. Certified true copy report card, school year 2023-2024 by the class advisor or principal if the final grades in science or math are below 85%. Certification on proof that child belongs to the upper 10% of the batch and certification from the private school if the pupil applicant is on full scholarship. Tapos, duman po sa mga online applicants. Scan the digitized copy of most recent 1x1 ID pictures. Scan digitized copy of proof of payment of the 300 pesos processing fee for students who were admitted on a private school on 5th grade. Payment can be made on https
nce.pshs.edu.ph. Free or no processing fee for public school students and students with full scholarship from private schools. Scanned digitized file of the certificate through copy of report card school year 2023-2024 by the class advisor or principal. Scanned digitized copy of certification or proof that the child belongs to the upper 10% of the batch if the final grades in science or math are below 85%, and certification from the private school if the pupil applicant is on full scholarship. Scholarship privileges in Magayon. Pre-tuition fee, pre-loan of textbooks, monthly stipend, uniform, transportation, and living allowance for now or for low-income groups. Dormitory accommodation, if applicable. NCE, examining applicants which entitled scholarship privileges from the government once qualified, personal information may be processed for purposes of legitimate interest by the Personal Information Controller or third party pursuant to Section 12 of the Data Privacy Act of 2012 without prejudice to their fundamental human rights. Downloadable copy of application form, NCE online website nce.pshs.edu.ph. Downloadable copy of NCE reviewer. For other details, please click the link of FAQs. Application starts on June 10, 2024. Deadline for filing of application is October 10, 2024. Examination date is on November 16, 2024. Yan po ang pangatpudan kana Philippine Science High School, Bicol Region, Campus, and Rinconada, Pisay parents. BF Pisay Scholar, Tulong Dunong. Rinconada sa Iriga Central School, October 3 up to 26, 2024. Kada Sabado, alas 8 nin pagkaaga hasta alas 5 nin pagkahapon. Bali, 4 na Sabado. Kaya igwa pa nin pre-tutoring duman sa mga aplikante. Kaya duman po sa mga magurang saka estudyante na gustong mag-abil kan sinambit ng programa, dakulang bagay po ini para sa Indo. Na maging scholar kan Philippine Science High School sa paagiman kan Department of Science and Technology. Mana po kitang 32 minutos makalampasan alas 8 nin pagkaaga. Kumusta sa mga parantabay niya to dyan po sa Banuan kan Baaw, Camarines Sur. Si dating Vice Mayor Norman Badjola. Si punong barangay Nini Ablan kana San Jose asinman kimanay munching maglapid. Siyempre ki Mading Rose Batan, ki Miles yan sa Salvacion, Baaw, asinman ki Miss Ana Proel. Kumusta man sa mga amigo ta asin amiga dyan po sa laog kan Casureco 3. Sana mag-abot ang December matunawan na ang mga member consumers. Saka maresolbera na ang hutahot na pagparapalangkaw nin singil sa kuryente. Ligdi po sa laog kan Casureco 3. Nahirak man kamo sa mga member consumers, nala na nga ni ka mga TS. Nasakit na nga ni makakuko sa igagatang. Ang mupayton isinasabat ninyo, militamig December na.
maluyang klaseng pamasko para sa mga member consumers. Dapat tawan man nindonin ginhawa. Test ibalik duman sa normal na taripa. Diyo dati sabi sa buhi, dahil man panganaan ngod. Sa kamuman sanaan, maapiktarang kayan, bako man sanang sumember consumers pag nag-alsabalutan ang mga member consumers. Ay, dahil nalugod niya kita magpatakod nin kuryente, tala na bagayang uyam. Mag-solar na sana nga kita, ito niyang kasuriko. Naman niya maray na serbisyo, sige palangkaw, kito na per kilowatt hour. Kumbaga, mamatian manindoan na mamatian kan mga member consumers ngunyan pong mga panahon. Iba garumayong pagmati sa ibang mga empleyado kan Kasureko 3. Kaso mga direktor, karumayo man na mamati. Malaysin na magparador direktor sana. Kung ano pagbuot kan NEA, kan ERC, amen, amen, alleluia. Ay kung kikibuloy ta, praise the Lord. Ay indang buhay tayo ni. Mga nangyayari po sa Pilipinas, only in the Philippines, sabi kan iba. Dapat tauan man indonin kaginhawahan ang mga member consumers sa nagdadangadang nakapaskuhan. Kasi acting General Manager Willie Boxit, ay mayo man yung pakiaram. Total ngayon, baka uman akong taga Rinconada area. Dakol nga ni kan naghahapot. Ano ngayon haloy-haloy na dyan si acting General Manager Willie Boxit pa naghahali. No comment kita dyan pag abot sa bagay na yan. Siya ibinugtak kan NEA sagkod ngunyan under supervision pa man kan NEA ang Kasureko 3. Pahala man ang NEA kung ano ang gibuhon ninda. Haliw na digdi si acting General Manager Willie Boxit. Nasa sa indaman yan. Siyempre, bako man basta-basta nga halion kung mayo man prueba na dapat halion ang sarong acting General Manager. Kaya lang kung maluya na sa iyang ginagampanan na trabaho, kumbaga dahil na nagagampanan ng tultol ang pagserbisyo sa laog kan Kasureko 3 sa mga member consumers, siguro mahala naman ang NEA kung ano ang magiging desisyon ninda dapit sa bagay na ini na kadakol ng reklamo ang mga member consumers sa daing hutahot na pagparapalangkaw nin taripa sa singil nin kuryente kan Kasureko 3 sa mga mabubuot na member consumers kan Rinconada area. Bueno, antes po kita magpadagos kana sa tuyang programa nagkakapira mo ng mga hanap buhay. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo, at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Come join, let's shop and let us have fun here at Gaisano Capital. Nice place for all of us to go. Prices of goods are very low. It is a place for you and me, where you can count in any way. Perfect store for the family at Gaisano Capital. So come buy more, spend less. Luzon, Visayas, Mindanao with Gaisano Capital. The best place to shop for all.
Come join, let's shop and let us have fun here at Gaisano Capital. Nice place for all of us to go. Prices of goods are very low. It is a place for you and me, where you can count in any way. Perfect store for the family at Gaisano Capital. So come buy more, spend less. Luzon, Visayas, Mindanao with Gaisano Capital. The best place to shop for all. So come buy more, spend less. Luzon, Visayas, Mindanao with Gaisano Capital. Gaisano Capital. Gaisano Capital. The best place to shop for all. The best place to shop for all. Si Ginang Rosa, isang masipag na guro, ngunit sa paglipas ng panahon, ang kanyang paningin ay unti-unting lumalabo dahil sa diabetes. Sinubukan niyang uminom ng iBerry. Parang bumalik ang sigla ng aking mundo. Noon kasi hirap ako makakita, lalo na sa araw-araw ko nagawaan. Salamat sa iBerry, hindi nahadlang ang aking kondisyon. Nakatulong itong iBerry sa mga gawain ko. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury at sa inyong suking butika. Ginhawa sa inyong mga mata sa presyong pangkaibigan, 17 pesos per capsule. Ahoy! Kidney Care time! Sir, ano pong masasabi niyo sa Kidney Care? Ala ay, bilang inhenyero, napaka-busy ko sa trabaho. Aha. Sa pagod ko minsan, tumas BP ko. Sumasakit na aking tagiliran, nahihirapan ako umihi, naisipan kong mag-Kidney Care. Okay, so kumusta naman kayo ngayon? May naitulong po ba ang Kidney Care? Magandang pakiramdam ko, maayos na pag-ihi ko dahil sa Kidney Care. Salamat sa Kidney Care. You care? We care. Kidney Care. Problema ang sasakyan mo? Kulog payuna, kulog bulsa pa. Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Nakagat ka sa ayam? I-Ravax mo na yan. Nakalmot ikakaupos? I-Ravax mo na yan. Magpapakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services. At kusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine. 699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, 499 sana. Agkuman sira flu vaccine, pneumonia vaccine, asin iba pa. Kaya kumayang na. Sadi na kita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bawi na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfalor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taas na, Ka-Law Office ni Attorney Ferdinandinho, Arani Sayusant. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda
Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Pamper and delight yourself and your loved ones. Come to Secret Blend Salon in Ayurveda Spa. Take advantage of our special promo packages and choose any of the following services: haircut, hair rebond, hot oil, hair spa, hair mask, ionic hair treatment, cellophane, hair perming, hair color, manicure with polish, pedicure with polish, oriental whitening hand spa with manicure, oriental whitening foot spa with pedicure, keratin therapy, hot stones massage, tulasi, whole body massage, gel polish, and facial treatment. Book your appointment today. Come and visit us at Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Main Spa is located at LSC Building in front of Landmark Iriga, Gonzales Street, San Francisco, Iriga City. Opens daily 9 a.m. to 7 p.m. Monday to Sunday. For reservation, text or call 0938-652-4510 or call 299-7133. Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Good news! Sa lahat ng gustong magkaroon ng Student Driver's Permit o Non-Professional Driver's License, narito na sa Iriga ang MSS Driving School Corporation, located at Highway 1, San Isidro, Iriga City, in front of LTO District Office. MSS Driving School Corporation offers theoretical driving course for student permit and non-professional driver's license. MSS Driving School Corporation is open from 8 a.m. to 5 p.m. Monday through Saturday. At ang kanilang main branch ay matatagpuan sa Lucena City. Meron din silang mga branches sa Pili, Cumbaca, Quezon, Alabat, Quezon, Buac, Marinduque, Candelaria, Quezon, Mauban, Quezon, San Juan, Batangas, at Dasmariñas, Cavite. MSS Driving School Corporation is now in Iriga City. O tara na, maging professional drivers. Mag-enroll sa MSS Driving School Corporation. MSS Driving School Corporation is owned and managed by Mr. Joven B. Colina. Just contact 0965-653-3349 or 0915-032-0490. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Jerope Engineering Services, owned and managed by Engineer Jerome Panotes, Zone 4, Camia Street, San Nicolas, Iriga City. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Iguana kitang 48 minutos makalampas ang alas 8 nin pagkaaga. Nag-abot si Karondang Kim garo may paglaom. Aling balatan garo dakol ang bit-bit na sira.
Oy, kumusta sa mga parantabay niya to sa Banwaan ka na balatan? Si Mayor Nena Bagasbas. Kumusta ang peace and order dyan? Basta peace and order ang hinahapot sa mga mayor na garumduman ko itong sarong mayor. Hindi sa probinsya kan Camarines Sur na pinag-interview subot kan media. Ngayon, Mayor, kumusta man ang peace and order? Sabi ni Mayor, kung sa peace nga, medyo maluyaan dakop tabulanon. Pero pag abot nga sa order, marhay man yan sa muyang mga pasinunod-sunodan digdi. Ay, pambira kung araw ka ng mga pigi-interview Mayor. Makonsuelo. Napapadukan pati kita sa mga mayor na araw kayan. Tapos nagtaram naman kan iguanin na graduation sa high school duman sa iyang Banwaan. Kaya my fellow graduates, pambihira niya ako si Mayor. Kung minsan ang mga public officials po may mga makonsuelo man na itinataram paminsan-minsan. Paghiling niya gayod duman sa mga magradwar, kaparehas naman niya o kaparehas man siyang magradwar. Ay, santisimang buhay tayan. Pero so iba pang mga punong barangay digdi syudad kan Irigayaon palang duman sa Boracay. Maray pa ka mo, paburo-Boracay sana. Si seminar subuot, anong man daw ang pinagsiseminaran. Ngunya na nagdadangadang na po ang eleksyon, kadakol na naman ang mga kung ano-ano na sa nabagang mga ipapagibo. Gigibuhon kan mga barangay officials. Alis sa manlain-lain na ahinsya kan sa tuyang gobyerno. Lalong-lalo na po ang Department of Interior and Local Government. Ano ang nangyayari, sinasamantalaman kan iba pong mga politiko. Kaya magpa-seminar kita sa mga barangay officials na dyan man nga kita mapabisto na. Ay, buhay Pilipino. Yan mga tugang niya tong itong pagbuhay-buhay, italbong, pag alas 4 ngayon, umutro. Pag di nga nabuhay, gabuton, ay pambihira. Basaon taman daw ining pinaabot ka na National Grid Corporation of the Philippines higher transmission charges due to reopening of reserve market. So saro pa po ini sa nakapadagdag sa babayaran ka na mga member consumers nakapagabat. The National Grid Corporation of the Philippines said Thursday the increase in transmission charges in the September 2024 power bills were due to higher ancillary services rates stemming from the reopening of the AS reserve market. NGCP said transmission dwelling rates, or what the company charges for its primary service of delivering power, went down by 5.5% from 0.5038 per kilowatt hour in July to 0.4761 per kilowatt hour in August. It said as rates for the August billing period increased by 125.92% to 0.6127 per kilowatt hour from 0.2712 kilowatt hour in July. Which pertains to the AS source from the reserve market, which resumed on August 5
it does not include the settlement of the remaining 70% AS cost for the March billing period, it said. The ERC ordered the partial lifting of the suspension on settlement amounts in the ASRM on May 9 and approved the 30% partial settlement for March billing period to mask the spike in ES charge. NGCP clarifies that while consumers may notice an increase in transmission charges, this is a result of the resumption of the ES reserve market. The grid and transmission operator said. Meanwhile, NGCP said it expects to complete the Cebu-Bohol 230 kV interconnection project by the end of the year. Cebu-Bohol interconnection project with a transfer capacity of 600 megawatts will significantly boost supply reliability in the Bohol grid by providing direct access to both generations from Cebu in addition to the existing Liti-Bohol submarine cable. The full completion of the project is expected to resolve congestion in the Liti-Bohol 138 kV interconnection, which will unburden consumers from high electricity prices in the area. NGCP already energized the transmission connection between Bohol and Cebu in July, specifically the Dumanhog, Corilla 230 kV line 1 and Dumanhog 70 MBER. Sabi Padigdi, expect additional transmission cost as we add more variable renewable to the grid. Ancillary services are essential for ensuring the uninterrupted supply of electricity. They help manage fluctuations in power demand and supply, prevent grid disturbances, and support the integration of renewable energy sources, ultimately safeguarding the reliability and quality of electrical services. Kumbaga, nagkulang po ang supply ni na kuryente di sa Luzon. Kaya saro yan sa nakulang problema. Tapos ang kaakibat kayan pagpapalangkawnin singil kan taripa. Kumbaga, igwanin mga charges na ipinapataw niyan sa mga bill na ipinagtataw kan lambang kooperatiba nin kuryente bako sa naman digdi sa riyon kan Bicol magin sa iba pang lugar dahilan sa pagkulang-kulang kana supply ni na kuryente basado sa NGCP. Sana maresolberan ang bagay nini, kadakol po nga ni kan nagsasabi sa ibang mga public officials na dating naging alkalding na kaulay ko na mas marhay ngang buhayon ang Bataan Nuclear Power Plant. Dapat maging active ang sinambit ng nuclear plant digdi po sa Pilipinas, tanganing maresolberan ang pagkukulang ni supply na kuryente sa enterong Pilipinas. Dahil nga mahadit matakot sa sinasabing radiation. Kakadakol nga ni nga na anibang nasyon igwanin mga nuclear power plant. Dahil mambagay na sa indang nasyon mas lalo palugod nag-uuswag, nag-aasenso, progresibo. Yan po ang paliwanag sa sakuya kan sarong dating alkalde digdi po sa Rinconada area. Saka sayang kana Bataan Nuclear Power Plant. Kumbaga pigpapara-maintain sana ang plantang yan dahil manin pakinabang sa mga Pilipino. Gustong
kanyang pakinabangan, paandaron ang sinambit ng planta para maresolveran ang pagkulang ni na supply ng kuryente digdi po sa satuyang nasyon. Morning man ki Miss Ella, ki Chit Chavez, dyan po sa Nenyo Jesus, Batuk, Camarinesor, asin man ki Engineer Paulino Laganson, dyan sa San Vicente. Siyempre sa UNEP High School Batch 87, saka ki dating Consyal Sani Maestrado, digdi po sa Siyudad Can Iriga. Siyempre sa kuyang mga batchmate, classmate kan elementary sa San Isidro Elementary School, Batch 82. Kumusta po kamo? Bueno, inabot na po kita kan oras kan sa tuyang pamamaaram. Nakaiba niya to sa lado technical si Chavi na obra. Sa information si Ricky Sagayap. Sa transmitter ana duwang chip. Si Chief PSG Jimmy Guanzon, ang tindukon talagang pang West Philippine Sea. Ay siya kayang basta-basta na patumbahon ka na nasyon kan China. Kao ganingod. Man si Engineer Abilindon Torallo ang samuya pong Chief Technician. Ako man po si Philip Serdan Baracena, nagpapadyos mabalos kan sendong daing sawang pagantabay. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni